አሸማ ከምትቶ ነገ ከሰኒ ፈያላ ጀርጀርቶ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዙ ትልበልልኝ። የኔ ቤተሰብ እንደ ወደ ሚዲያ ስንመጣ እኮ እንደ ምን ይዘን ነው የምንመጣው? ጋራ ሚዲያ ኡፍ ማልፍነ ዱፍና ሜ ቪዲዮ መላለዳቻና ቪዲዮ ላላ ዴቢያናንቃን 524 ሰው ፎሎ አላረጋችሁ ፎሎ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። ጊፍት ሰጣችሁኝ፣ እሷም ሰጣችኋት። አመሰግናለሁ። ለእሷ ፋንታ ቴንኪዩ መጣለች። አመስግኝ ጊፍት ሰጥቶሻል። አመስግኝ። ራቁቷን ሚዲያ ላይ ወዴት እየሄድን ነው እናንተ? ተነሽ ቁሚ ሻሽ አስረሽ ነይ ቶሎ በይ። ሻሽ አስረሽ ነይ ቶሎ በይ። ሻሽ ለእሷም እየሰጣችኋት ነው። ያው ለእሷ ፋንታ አመሰግን። ኤጋ አኩማ ቪዲዮ አርጊተኒትን እንዳቻነ ጀቹudha ቪዲዮ አርጊተኒ ዱፍኔ ጅራ ኤጋ አቦኔየንኪ yeroo gara miidiyaa dhufnu maal finnee akka dhufnu maal qabannee akka dhufnu maal akka agarsiisu qabnu barnoota akkamii duraan dursa fuula isiin hidhanne waan jenne osoo fuula hidhatte akkas ishiin amma egaa akkuma viidiyoo argitaniitiin hin dachaane jechuudha. Viidiyoo argitanii dhufnee jirra. Egaa abboleeyyankii yeroo gara miidiyaa dhufnu maal finnee akka dhufnu maal qabannee akka dhufnu maal akka agarsiisu qabnu barnoota akkamii duraan dursa fuula isiin hidhanne waan jenne osoo fuula hidhatte akkas ishiin amma egaa agartee kanaafu wanti itti jirru garam akka deemu maal akka hojjetaa jiru maal akka ta'aa jiru baay'ee tokko ulfaataa ta'ee jira dhugaa dubbachuu fi garam akka deemaa jiru maal akka dalagaa jiru namni koo na laala booddeen kiyya na laala inuun haasoftii ebaluun akkatti guddate akkas ebaluun akkatti guddate ebaluun akkas ta'e jecha qullaa zaahira kana miidiyaa gubbarratti akka namni si argutti maa kan safuu fi eeggate uffata gabaabaa uffattee kanaa ol qullaa kanaa gate ebaluun faattu akkasitti hojjetan akkas ta'e maal namni haganatti mileen kuma haganaattu si ilaalaa jiru yoo laaluu baatee miidiyaa guuturra deemaa jira bara waanummaan ishii hoohummaan ishii hohu haallummaan isii jechuudha. Maaliif darajaa tana ga'uuf deemte isiin maaliif maa akkana ta'uu yaadde? Namni na argaa booddeen kiyya na argamaa dhalootarraa dhalootatti darbaa waa hedduun na argaa maatii kiyya na argaa dursa fuula gadi baatee fuula kan kee hidhadhu jechuun maal jechuudha? Eenyummaa isii akka ta'uun beeyin man namni gadi ba'ee suuraan isiin jiru maqaa isii gadi tuqanii ilaallamtu moo miidiyaa isii guuturratti fuulli isii cufaa jira moo hidhamaa jira? Akkamti anna dhibe yoo ol ka'aniitiin akkatti miidiyaarratti gabayanii tuni quufteeti ijoollee biyya ormaati quufaatti jira neetworkiitti tole maalitti tole yoo jedhee አንዳንድ ለሃጫም ሲዝረከረክ በጣም ያስጠላል። ግን አሁን እሷ ራሷ አላፈረችም ምን አላለችም። ፊትሽን ሰሪ ነው የምትባለው። ደግሞ ፊትሽን ታብ አድርጉ ፎሎ አድርጉ እኔንም እሷንም ይላታል እኮ እንዴ። እነ እከሌ ራሱ እንደዚህ ናቸው። እነ እከሌ ራሱ እኮ እንደዚህ ፌመስ የሆኑት እነ እከሌ እኮ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ የሆኑ እነ እከሌ እየተባለች በላ ራቁታን እንደዛ ለብሳ ከቻለች መጣች። መጀመሪያ ልክ እንደመጣች ፊቷን አላሰረችም። መጨረሻ ላይ ፊትሽን ይሰሪ ተብላ ነው መሰለኝ ፊትሽን ደብቂ ፊቷ ምን ትደበቃለች? እዛ ጋር ስም አላት። ሰው በስሟ ገብቶ ነው የሚያያት። ከዛ ትታያለች ማን እንደሆነች እንዴት እንደሆነች ለምን እንደዚህ እንደምትሆን ለምን እንደምታወራ ይገርማል። በጣም ነው የሚገርመው። እኔ አይቼ በስማ ለማየት ራሱ ይቀፋል እላችኋለሁ። ይቀፋል እንደው እቺ የሌላ ዜጋ ራሱ እንደዛ አይሆንም። ታይተናል፣ ታዋቂ ልንኖር ነው፣ ምን ልንሆን ነው፣ እንዲህ ልንሆን ነው፣ እንደዛ ልንሆን ነው እየተባለ እየተሆነ ያለው በጣም ይደብራል። አንዳንዶቹ ስልክ ባይኖረኝ
ስንት ደህና የሚያወራው ስንት ስለ ትምህርት የሚያስተላልፍ ስንት ትምህርት የምታነብ ስንት ነገር አለ ከዚህ ላይ ማለት ነው። ከስልኩ ላይ ስልኩ ያመጣብሃል። ግን ያኔ ስክሮል አድርጋ ማሳለፍ የማይሆን ገና ለገና እኮ ከጽሁፉ ያስታውቃል። ልክ ጽሁፍ ከላይ ሲመጣ ማለት ነው። እንደዚህ ናቸው። እንዲህ ነው። ምን ይደረግ? ምን የሚባል ነው? እኔ የገረመኝ ምን የሚባል ነው? እንደዛ ራቁታን ምን የሚባል ሰውነቷን ማሳየት ማለት ምን የሚባል ገና ለገና እከሌ አደገ እኔም አድጋለሁ። በእንደዚህ በራቁትሽ ስለመጣሽ ባለሽ ጭንቅላትሽ በፈጠረሽ በሰጠሽ ጭንቅላትሽ ለምን እንደመጣሽ ምን ልታስተምረኝ ምን ልታስተላልፍ የመጣሽንሽን ጥበብሽን ይዘሽ ለማውራት ለመቅረብ ነው እንጂ እዛ ጋር ኧረ ቁጭ በይ ብድግ በይ። ይሄ ቅጣት ነው። እንደዚህ ሰው ሲቀጣ የተሸተቂ ምን አይነት ቅጣት ነው? እንደዚህ ራቁት ሲወጡ ያያችሁ? የለም እኔ አላየሁትም። በየሶሻል ሚዲያ እየተካሄደች ነው። ይገርማል። አጃይብ ከነማ ወረቁላ ዴሞ ለማታ ኦፕሌቲ ኬኛ ከኒ ወጋ ኩደና ተቴ ማቲ ሺቲፍ ማለቅ ኤርጊቴ mana ishiillee ijaaranii mana keessa yaa'an jettee kan jedhu maal jechuun jaalatee tire mana keessa yaa'a jechuun gariin namu akkuma itti dhufee fi akkuma itti fakkaate haasaa jechuudha. Namu akkuma itti dhufee itti fakkaate haasaa. Gariin namaa maal jedhaa yoo ishiin alaa dhufte fayyaan qabdu maal hin jechuudha osoo hin ta'in mana ishii keessa teettanii fayyaan qabdu akkas hin taatu maal hin taatu jechuu dhiisati. Isii rogatti qabaadhaa jecha jedhu jira. Baay'ee nama akkasaasa ni qabbanaa. Kanaaf namoonni keenya rakkoo baay'ee cimatu jira. Maal seetanii nuti biyyaan baana tarii waa hundi kee maatirratti ergamaa kan sii godhan maatii keetii kan sii tolchan isaanii fakkeenyaaf mucaa dhiyoo kana haadha ofii ajjeese irratti yoo argitanii karaa kanaan baay'ee miidhamaa qabeenyaati asii ergitu waan ati dalagdee ergitu maatii keetirra harka ta'e yoo maallaqa kana yookaan lafa mana kana yoo maqaa kiyyaan hin goone kan jedhu miidhaa maatii keetirraan geessanii akkasumas immoo birrii ishiin ta'a jedhu haati baastee tarii konkolaataan bittii fi tarii wanni isiin hin gooneef hin jiru. Tana keessa miidhaa baay'ee cimaa kan ta'u itti dhufa jechuudha. Anka jedhu hojjette waggaa hangana dalagdee galte maatiin isii ijaaran kan isii ta'uuf hin kennamuufi maa bakka tokkotti ijaara maqaa kiyyaan godhi maqaa eegaa waa yogguun godhattanii maqaa maatii keetiitiin godhama jechuudha. Achi booddee godhame ajaa'iba faradamus nama dhiba. Achitti dogoggorri baay'ee ni jira. Isilleen gara miidiyaa ani fiduun qabu akka an fidus akka an darajaa tana ga'us kana godhe isaanii naaf hin kennine naa laadhaa waan dalagaa ture waan na barbaachisu jedheeni namni abbaa kana naan hin jenne ani sababa kanaan gabbayee dubbadhee kan jedhu yaadni ishiin dubbatte jechuudha. Mee maa eenyummaan keenya bakka sana ajaa'iba garam akka deemaa jiru nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf waan itana jala amma silaa ishiin otoo maqaa isiitti deebisee maatiin kun maqaa isiitiin godhee fi harkaa fudhatti moo isaan keessaa yaafti moo ofuma bira teechisti? Hin yaaftu maatii isiiti akkamitti yaafti? Qabeenyuma kana maqaa isaaniitti maallaquma isii kana maqaa isaanii kiyyatti naa deebisaa itti osoo baay'ee haasawuu baannee dursa waan isiin jetteenis tarii maatii keessoo ta'e hanga abbaan keenyaatus hanga keetis kophaadha. Maatii keetiif dhima taata garuu hanga qaba. Umrii guutuu wayi maatiif taataare hin taatu. Maatii kiyya jettee irratti ergatuun itti kaayatuun naa godhaa jechuun hin oolu. Yoo haati galte immoo mi'a kan kee irraa fudhachuun waan hin oolu.